Asam tet asar lang kiunduna than mga tumpen kachisong kidupo. Pinini jang Karbi Anglong Amreng constituency kaparlupon Kheroni Charali Ahawar along terasar lang kiundun athan mga tumpen kachisong ajay mek kideng po. Terasar lang kiundun athan bang atumpen nang pachiti dun alam thiki. Percentage kyongnung atumta merit list along amen kavedera joksi kachisong po. Ajaga than mga tum inut beramensi hini ke thom dogok puta pachini po. Laben alang litum Asam Sorkar aphan kachuning ni dun alam thiki lapuhenno non ki pibom appointment abang ington ra arona teng pensi voring abar sai piponang jiputa chuning lipo करने का कारण यहाँ ऐसा दिखा रहा है कि जो आज के डेट में अपॉइंटमेंट प्रोसेस है के ऐसी क्या तो एक्चुअली हम लोग के हिसाब से नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट के आधार पे नहीं हुआ है। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो होता है वो मेरिट लिस्ट का होता है, मेरिट निकाल के ही अपॉइंटमेंट दिया जाता है। और यहाँ तो देखा जा रहा है कि जिसका मेरिट है उसका नंबर नाम ही नहीं है। जैसे कि 2019 में जो पास किया लोग वो लोग अपना फॉर्म फिलअप किया, 2019 का फॉर्म फिलअप 2020 में हुआ अगस्त महीना में, वेरिफिकेशन हुआ, वो लिस्ट साफ काउंसिल गायब कर दिया, वो लिस्ट काउंसिल कचरा में फेंक दिया, उन लोग का नाम नहीं है। उसके बाद से 2022 का जो अपॉइंटमेंट दे रहा है, 21 में जो पास किया उसका सिर्फ दे रहा है। इसमें ऐसा हो गया है कि अपॉइंटमेंट दे रहा है विदाउट मेरिट लिस्ट, विदाउट एनी प्रोसेस। उसके बाद से रेनोज पेगु एजुकेशन मिनिस्टर सर वो बोले थे कि बाय हुक और क्रुक अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सीटेड नॉट अलाउड। Kheroni pen Tenzing Ingti report Karbi Daily News. Fuloni constituency kaparlo Fuloni ahiti adung het kedu Hemrong rangalong APHLC ben mass awareness on Ambedkar Jayanti pu amenensi mai ki padapo. Jangmi poni phai krep clear ni por phai cap apon malom pen Fuloni constituency ke parlo Fuloni Hemrong rang along APHLC pen mass awareness program on Ambedkar Jayanti pu amen NC Dipu ele lapen Hauragat ele chingrum si mai dopon. Bangsa mai long dipu ele amai phu diuri teron pensi mai charipon maya long alhuaman pen kachetong don APHLC amai phu GI kathar APHLC lamjai sarpo angtong inti kathar kongchun bang sarkari rong phar na pen kapre katom ta chetong don mai long kachethan pon non nangkele ji jangmi po ingkoi raner kep arni PM Modi ke bang ji ahut Karbi akhai an ke dunang ne athe inut Modi lake cobai po ason mate cobai lipo athe hemprek nang ki PG aphan le ke bang ji kali rongkut malom akeng sang aso aphan dim ke pather ji aphan si wang chot po puta chethan pon lapen kedam tang tribal akhai cherai kom nang ji po amai dipu along kedopon ahut keng sang aso kaning ji pon alam angkur ave alam lapen khai hijan kapachar bo ji aphan si BJP RSS atum kemangalam cepaklang kanglo lasi APHLC asong pen pinrem lo lasi Karbi akhai mate inglong aso akhai an lapen BJP along kedo inglong aso anda BJP RSS along pen chi ora khai kacherai kom ji along wangnang poputa mailong chethan pon lapen non ki APHLC asong highway po BJP aphan plungnang po an se inglong aso tung rengdok reng ni pen dolong poputa mailong chethan pon Fuloni pen Mirzeng Hanse lapen langhen pen Rahul Taron report Karbi Daily News. Narendra Modi dak wangsi kece tuma long si wangji lapen nangi sun ke Karbi tuma long dia long ladak se har long santi war long pa kachoti ki ahidi ke paluksan panahok lo Amit Shah da panahok takang lo abang ingtung pute aprang ingra satu airport kasilam dang Doha Singhason ang long hadak lewang si tajok hadak lewang ason de Karbi lapen kukia tum an man garwo to man se chetong long ya potlu la pe li tum se ali nu ya potlu se tanon ke dakwang si hala long recap ke chia tum han lu puna pa je thang ji la pen ladak rong kut ku Karbia rong la pen ke lorin tepi ku Karbia rong non ke la rong ni la pen rong thong Karbia rong anta non ke utor borbil ku si molia lam se pu et lo
angela so arong anke lata lake VGR long lepinak eviction nangki pa eviction long ledet si ladak latum aras dhani si ka pinchong yi po kam si la Narendra Modi bangjol pusine litum karjulong la atum Monggo Sena tum RSS tum komat apan maka support dun halatum ka pe haiji lake BJP tum ka pe haiji apan si la so kam na ke claim le la pen ilitum han la person ka pe chok ka pe theng inglong asong bong aning ka pe ton de non det kali ha 1935 33 35 aning kan Mikir Hills district ke hang hutta la Samson Singh in tia pan ke bok la son helu la pen 1969 and in Kali tum autonomous state one develops la APHLC ahol atum halatso ta la son si nang boxi la ke Christian ato wakam kusit autonomous state apa pe war chot nili tum ka chini la Christian no man ke lang un everett le la RSS tum lai hu alam kaning yeli Bongo Sena tum lai hu alam kaning yeli abinong karlenda man ke la APHLC tum non hai rang lo non election ta ke hai po la pot hai jet lote la 6 schedule pangtang deji la pen autonomous state ta che one deji pu la ka pe wan long le 6 schedule ta pangtang long leji la pe hala long recap ta ke che to man ki PG pu la pen autonomous council administration 2.9 ateng pen Assam sarkar banga chi pi deji pu ka che sik la ka pa chi pilong le deji chi pilong le det pu atum chinilo APHLC jong se hai det lote la si alang litum la thormo alam non ta ko wan tang le la si Ingkoi hemfu mukrang pirasinja karchomai kepadupon. So dhoromaham phangpen ingdeng ingkoi kepling hemfu mukrang pirasinja karchomai kepadupon. Jangmipo ni phai kripli ani por phai kep along ritin pen kebanga tumaphan reception pangching ponsi ni phai kre troxy jangmipo anian pajutpon bopusi birtanang pali. Lasonsi pinada por phai troxian apor karbir kurphwa kurusaratum pen dhoromalama ingthurpo karbi kurpho pensi dhoromalama kangthur lama kengri milur kangtheta kaipon lasonsi ejangano khumpen sarsing lekhe lijangano khumpen Robinson Kathar krongjangano khumpen Silbon Teron tungjangano khumpen Longsing Togbi Hanjang anokhumpen Samsing Kro atumpen lama kangthira milur kaiponsi kurusar Soron Singh Togbipen Sora Dharam alama alamthe thanponsi Sora Dharam kikroyan arat hemphua tuwan alongan lunkan pensi karjokatalon Chihoron Chijutang Damsi Sayangdeng Pachunpon Jingthongpen Dorsing Terang report Karbi Daily News